YouTube ja vítam u nového videa. Vydal som asi 2 roky, prečo neviem, je to úplne jedno, kedy sa mi chce. Teraz som videl chcel, že som hrať Squad Busters a ideme si dať dneska jeden napríklad Gemha. A ja sa chcem, ja chcem rankedy. Koľký. To sa nevypráva. Je to v pohode, dáme to vás. Neviem. Dáme si game that over. Musí byť kamarádi. Musí. Joj, no. Looking for players. I am looking for players. I see only nothing digital. Just do holiday. Just right now, you can save per person. Like some good wifi. And if you showdown. Please, no. Ciężkie. Też. Prawimy? Collections, 8-bit. Yeah. Okay. So, zapadala to silver skin na 8-bita. To pekný skin. Też to heavy coca. Kupłam. Aha. Drugotki. Okej. Dobra, jak to nastawić? Teraz mi to wypadło. Czekaj, edit, ja tu. Dobra. Dáme si. No, ideme, dobré. To. Hok sám posílám. Crash. First bullets. Index slow and enemy movement speed. Okay. Dobra, si toto nechám. A u Arčakní si dám toto a to si dám, dobra. A dal by som ten dovolený, jak by to. Ano, a toto, by som sa povedať, že je to neplatená reklama Squad Busters, protože kam. To tak začalo baviť. No skúste to. Fakt skúste. Lebo treba, to neviem, či dáme. Máme 6. Tak to tu. Bum. Kam pomalíme. Ty vole, ja dostávam, ne? Mám vertikojný. Bum, na tu máš, kamo, ja zdrhám. Bum. Prečo ma to teleportuje? Vy ste videli, ma to teleportlo. No, nechápem. Tak ideme Jam. Alebo Game Hunt. Vlastne to mi asi, ale... Alebo dajme Showdown. Showdown. Keď hráme
Okej. Good. Szulony. Takže okej. Šulony jako je good. Prvně jsem rád, že jsem si nevybral toho Barbarian Kinga, či jak se volá. Až tu Arčeknu. Že to ještě good. Ale je to party. Okej, to je nějaké styky aspoň. Okej. Правда, всю чашку. Малый купить. Мапс. Teraz możemy zbierać paczki. Mapis, zbieraj. Paczki. Paczki są důležité. Good. Šulí. Musíme. OK, můžeme jít na střed. To už dokončíme. Hypercharge. Můžeme si do čestku. Gold. Ne, nevyžeráš mi můj Hypercharge. Hypercharge. Boom. Na, tam. Ten. Tak, kámo, moje. Proč mi jsi teleportoval? Jaký mrkvám, ty vole. No už to. Tak styky, to je důležité. Karol! To je Karol Hogrider. Protože půjdeme rychlejší. Tak, to má být jiný. To je presně teraz, jaké máš vymaxované Mexiko. Tu běháš se mnou, ty vole. Mrkvičky. To končíme mrkvičky. Boom. Taka, sakura. Nakupíme. Medic. Boom. A otočím boom. Kojný. To je kojná všade. Budeme Hogrider. Chceme nakoupit. Hypercharge. Si ho shodbe. Boom. Česko, rychle se ještě třeba. Tak a proč mě to teleportovalo? Kam to furt teleportuje? Víčku. Ne, mě vyhrál v Česku, můžu prodole. Hypercharge, to je má zachrana. Proč mě to furt teleportuje? Já nechci furt teleportovat, asi z nich chce být kurně jíst. Přijdu český, ne, to je jedno, to se fakt chceme dost Max Fire budeme Speedy, we are Speedy. Nakupovat jesvička, něco se počukáme, fajtíme, mám zapek, vyčkám, tu okupujeme Česku. Prostě, to fajtíme. Jak to má být? Yes, kill. Mexku, ještě naprejneme. Kaju, jak to tam? Volá, příšerka, nevím. Tak bylo bratko. Už to zmáme, ale stále můžeme koupit Českou Medic. Teraz mi to hodinu. Tam všetko útočí, to player zase. Pojď, cípneš tak, ne, proč mi já? Ne, mám věci HPK, je to od vás, to nekamo. Prostě dobré. Ne, prosím, já jsem vyhrál. Jo, yes, win, kámo. 3 killy jsem dal. 3 killy. Škoda, že to vyvraždil. Tak další level jsem to profíral.
Jo, poď. Super vyhrajem, to je hodne, ale je to dobré. Medic. Mám greenať. No okej, tu niečo. O, aké hero pointy. A to je čas číta a tak to je jedno. Okej. Nejaký hero point. Co je bude 300. Ja mám 5. Ok, čo niečo dobré. Okej, kývar beriem. A Greg. 10 krát. Coiny, star tokeny, hero pointy. No, to je dobrá opnota. Ja som happy. Collections. Upgrade barbaria. Devil. Jupi. Oni upgrade, tak to má vyzerať. Ale tak, ale tyto tu. Tokrát fakt není barbaria. Barba s tím, tak to je fakt hrozný, no. Jak by som nazval? Ličba nekončí zlobána. King, kam mám spojiť to vždy? Som mala niečo kúpiť? Kupu Edita napríklad. A vlastne s teba selektujem. Potom keby ste sa čudovali, že mi niečo hovorím dvakrát, alebo niečo chýba, tak ja keď som to proste exit, ja tam mám na nahrávanie obrazovky, že stop. Takže, tak no. Občas sa mi to tam zakúkne. Disky. Kamo, jo. Yes, kamo, budeme si môcť kúpiť. Bola, potrebujem. Ale skin. Okej, tak. Takže... Ešte jeden dým. A... Mám ešte jeden dým. A... Máme... Tak už mi... Ideme tam skin, ja nechcem na toho Heavyho. Máme škodu. Ma baví, takže good. Ideme Play Showdown. Čo bude za mapulka? Co bude za mapulka? Má poď niečo dobrého. Poď, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Šťastný nový rok! Aha, už bolo. GG. 3 Giants. Okej, no to bol... No neviem. Úplne gemo. A to sú gemy. Úplne k ničomu. Len som chcel vlastne, aby ste začali hrať Squad Masters, alebo že som aspoň prihlásili, aby Supercell tú hru nechali naživo, aby sme to mohli hrať, ale možno dostali veľmi klepnem to, človeka, práca, ale ja som nebudem kúpiť Česku. So zvolenku, to je na to sa teleportuje, ja neviem čo tomu. Tu vyšli cenu? Môžem do vás sledovať. Bože, že je asi 5 krát. Neviem. Okej, tak kúp to. Ja by som išiel přes nejakú fajčiť. Čo vybrám treba hyperčačku a idem tu. Kam super, na to teleportne úplne do Aleluja. To sa teším, keď mi to bude robiť. Už budú vajny, no. Na to sa len teším. Fighty. Barbaria. Minka. Ináč. A 108
stávam niekedy, že si... Mačeska. Hogrider. Tomu. Mortis. Myslím, že ráda spajky. Ja spajky musím, ale... v Squadbuster by som mohla nehovor. Čo len droplici? Hogrider! Ne, kam sa teleportu do vajnu? No, Roma doklepila ešte znášku. Tak kamo, prosím. No, prosím, ať som ešte z tej knihy. Jo! No, yes, skin. Degradujem za skin. Why not? Shields. Ešte raz. No. Vidím toho, k som počul. Ejub, kámo. Tento som si mohol kúpiť oné. Kroky. Jo, no. Takže... Tento Hogrider už je o iný. Ten sa mi páči. Ale už mi to pekne. Že game that over. Vlastne, že sa nás má vysiek. Okej, a ja si myslím, že toto je koniec tohoto videa, čo som natočil po 2 rokoch, ako ja som mal niečo natočené, lebo tam je na chyba, kvôli ktorý som proste mohol ísť. Takže, čaute. Ja sa... Game that over. S váma lúči a čau.